le clear tu le ngai thatu song te in zawain chibai levek ule me ni som paruk sang ni som ni panga ni ya tuntuma chuan India le Pakistan boina le akai noi thil dang te kan thlir ho don ani ama sain hei India khulzin mi te chuan Turkey le Azerbaijan rama an zin tur kha an cancel supa achan chu Turkey lam hian tuntrum India le Pakistan kan boina hiam Pakistan lam an support lata ti chuan in India mi Turkey le Azerbaijan lama zintum ho zong khanin an flight ticket velan cancel vekatin Turkey ina an thar chu Apple te po kha India mi puiten kan zuar du to lawani kumsang ni somni pathum February ni ruklita in ka Turkey rama khan mani lo ka Myanmar rama lir hing tluk zetna 7.8 magnitude khan Turkey lama lirang hinga ti chuin khovel ram sang in an tran puima in India hianin ama sabera alo tran puyani Turkey akhanin ei turte an mamo damdoi aphurlu ta athon lut ruya Turkey mi puilir nging tur ta kha India khana chom dola atran puyani so tiang te su India in sang ni somni pathum kumlaka Turkey ta na thil tha ati niya amaro chu hei kumni khat an veya sang ni somni panga Pakistan ne kanam boy ta chi chu Turkey lam chuanin Pakistan laman ona an thopa an tran le zok ta dayani Turkey president phega chuanin Pakistan mi the kan una wa president po akan trian kan unaw te ani ti in thule hla te aron neya tin Pakistan ina drone mga minron be na drone zong kha Turkey ho drones Turkey ho siam chu avekani chuti khop chuanin Turkey lam hiamin phatsan na sa an chunga kan thil thati kha an hredu tolawani heng te ni wanghian India khwal zin mi te chuan Turkey ram tlo kha an cancel vekani tin Turkey ina an thar chu Apple theimo khang te po kha zor chun zo man du tolawan lak khol sa po troi tirvel mai khan tum to keini Mizoram po hianin Turkey ho Syria lang chi seri sang chi hi en lo ngamang alet thin te po khan let du tolawang Turkey ho hian min lo tran lo ema an that na kan du te reng nen hian ti hianin min phatsan chu ni bera aboi thak khop mai ti chuanin hei Lashkari Taiba LET kan ti mai Islam fir fiak te kha JNK police ten Kashmir Bungam district mi pathum an manani Lashkari Taiba ina an thopui heng hel ho ne ra tang hiam pistol le hen grenade an man tel boka ti chon an fir fiak man te hi ti chon heng an fir fiak man te hi Muzami Ahmad Isfaq Pandit le Munir Ahmad te an ya heng mi pathum te hianin Kashmir lama kan local mi te ka Bungam district mi te kha helpol zom turin an lo themani mo an ngei India sarkar hianin pehelgam in kan hei angoi bo pui mai don lawa chuwang chuanin firfiak te hi chu an man chuak vek tura nga yang ti chuanin hei puzairem thanga hianin update aron neya engpon isela Pakistani reaction puzairem thanga je ki kanan chiarange Pakistani ho reaction hi ka en zeu thina ka en towa chuan India hi an da sang view zel abikin sap trong po mang tel zeu thei hovin amol zuale khabe mul buk deu te chuan Pakistan an da sang zok thova an reaction claim te hi kan han da ve mai nge boruak are ri boka khohar nematan mission hlothling takin an ron neya kan mi le sa te an ron bom hluma chuta India thona panga kan kap tha alati zuya khonge thona panga chuta dang o ka khan social media a omvek alati zui in ruang kha sul rulin ala chia sakang cheu zapo in zakloem ni Pakistan hey Muslim Islam ho hianin engem mochen kan Bible Isaiah kan ti hi an Quran a om veding ei turani ha aya ha han tiang chite kan Bible trong kam hi Islam ho hian mang vele zeu thina ni khovel mundanga India mi ten za an kai zo ka Pakistani ni chu za thak rong akai thina reom du kop mai pumodian kan lu khunganga kan thatanga ti angin min lu khunga min thata India mi pui vai bel che za somli tan hero ani zi atilangani keini ve hi lau chungin kan muwa hero chu hero an lo ni ye kan mel maram ang chu ni thoma se athutiama ading tlat India hi kan mel maram an ni zia skula te zirtir thin kan ni ya ma se mel ma an ni na ero soitura ommeulo ei chu adi khop mai mo India chuan thil chang kang tak laptop motor le thil sang an hral chura keini chu mi mol chi kan cher chuak hral theini se vai bel che som chu kan hral zo har lowang a mol berber ero parliament an thung
Kashmir hi engti kongin nge kanta ani the India in G20 po Kashmir ra athenga anta ani zia atilang chiang lu tukto keini la chuan kanta angin kan soi ve charchara Kashmir chu Kashmiri te ta ani emo India ta po ni se kanta ero ani lo chu wangin Kashmir ngai tu lovin Pakistan ramter te hi enkol ni jok se atok mai adik ve tat thei chu skula te Kashmir zalen na nei tir tur ani zia kan zir thina ma se keini Pakistan mi puite ngei po hi kan zalen hau si lo Jammu and Kashmir hi inchis khat po kan lak sak lowang India andu zok dai o heng te hi Pakistan thalai te thule la achang kang chin ten social media kaltanga anram puan chu chunia engpo ni sela Kashmir ram chanchin Dr. Silal engkima je ikanan chiarange tunlai chu India le Pakistan boruak so sa Kashmir alar boka Kashmir chungchang bi chiana hi in clear hote ang Kashmir hi nu chon ram mani Kashmir hi ram nuam le moya soyania aram leilung te hi thlai nang ei le ni turania an e pulte po an ming than pui le thin reng ani aram moi le a boruak anom ema wang hian kholzin tam takin an tloa a ming le ma po le van ram paradison ati in an phu hialani ma se tun a chon thil alet ding zowa boina helna le in hir na awangin lei eden hi lei an chedong anita zokani Kashmir ra boina thil thleng hi kumtin chorwal hian voisang ni zanga vel thleng ang anita maya anom na ai ma in atri bai na hi miril ruwa ain tu zok ma ani chu khwalzin po lu zuar tan lo chuan han zin ngam rual ani talo an e pul chu sum do na atan po ahman lei thei talowa mun thren khata phei chon sipai ten uivom na te an mang ta mai maya helna awangin har sana chi sang le re thei mang an na in tha azar mek zel do na ni hi mo aram mi le sa nge hindu nam thra Kashmir pandit te chu aram ral mon lo ema wangin India ram mun thren khata ral tlanin an pem dara tuna phei chuan nam riang waya ngai ni in thil thren khata phei chuan reservation te po an peta hial ani Kashmir hi indo na mun poimo tak important battlefield ania India le Pakistan te Kashmir a voi thum anin do to a kumsang kha zakwa somli pasari khan Pakistan mi tanor le turin Kashmir lar le India in rem na angin India in sipayatira kumsang kha zakwa somli pariat thleng khan anin dova kumsang kha zakwa somruk panga August thla khan Operation Gibraltar ti mangin Kashmir hi arun le a hemitrum hian anin do rei lem lova ama ero chu an chena hle ni turani thi le liaman tammai baka thona le tengpo an cha nual ve ani kumsang ha zakwa somkwa pakwa kham Pakistan sipai ten Kargil tlang pakhata tiger hila munan khuar le a India sipai hoi senten Operation Vijay ti mangin an lu chu angatani kha indo hian remna akeng tel thina kumsang ha zakwa somli pakwa khan Karachi agreement anti mai Kashmir ram opsem na thuthung UN thazar nuaya an siama tuna line of control atira chuan ceasefire line anti ti te hi an rina kumsang ha zakwa somruk paruk khan Tashkent agreement ti khati laya USSR trampuina in an siama kumsang ha zakwa somkwa pakwa indo ero kha chuan indo nu ni lo indo ma in thian thatna an siama ma se indo in azui thuayani Kashmir hi indo na ideological battlefield munani Kashmir hi atak mai ni lovin thuwa indo na mun poimo takania mithiam le zirmi ten aram boidan le an boina chinfel dan tura hian rotna le ngai dan po tam tak an soi chuak to ani an mu dan po a inang vek theilova an rot po a inang vek seng heklowani a enge thalo ti po a hriat hlei thei to lo chu ani berhimo tin ami chengte du dan le ngai dan po inang heksu a trend in India andua a trend in mania ro in real independent ni andua a trend la in Pakistan lama be andu bok India lam on te po hian thu nei na dang lam be greater autonomy am puta ngai dana sai sa ta nu e reng ani hi chuti rual chon helpol te hian Pakistan lam an on thungani henganin po na kara hian thu in a dai lo chang alo tama tharum manga innor le silai hial me puate angai fo thin reng ani Kashmir hi rol rala che na bulpui ani Kashmir hi Pakistan in rol rala a che na bulpui berani ti ila kan soi sual om love kumsang ha zakwa somriat pakwa atang khan rol rala che na hi a intranin a soi theya chumlo chat lovin akal zela Kashmir heltam zoki Pakistan puile antir ani do bera Pakistan hian an ram chunga hian India rama helthon lu turte
training a petluk thina ni helte ku thi sipai te ba ka bi pui tam takin an tur thina ni Kashmir hi rol rala che na ahlur ema wang hian than mul rap thak tak ani hrim maya he indo na hmuna hian ven him na na thok mi sang sari vel helpol mi sing ni ba ka mi pui poi soilo mi sing tam takin an nu na an chan to in chu tani voin ni thlengin an la thimal mal renga chin hriat lawa bo tam tak an om bokani chuti lai kara mi hring za omna bo chiat thu human right violation alo reversek boka khuwa avar thot lo ani bere Kashmir hi sum thuninu mai ani ye Kashmir ne hi thil hau tak zet mai ani ya sum le mi hring a he hle ani India tan chung Kashmir en kol hi iptemong popa poisa thunang maya hau tak le om ze nei lo ani na chen po a om ani Kashmir hi aral trita wang hian ven himna na thok tu da ne mangaya herama ven himna le sarkar na thok tu te tan lo man le ham thana danglam bik siam ani bok thina ni henga wangot po hian India hian cheng vai bel che engzat tak sen bel thinang mo aram moi tak le mun nuam tak a om la hian tlang cheng che fe a then te phei chu kum khu a vurina bo khak lek luk mai te thleng khuan an hum hal vek angaya heng vurama kho sakhi a hau taka eile in tur thomno le man ruwa po a thabik angai veka an man no then khat te phei chu ram dang siam chok lu ngai te ani hloma wang hian a hau tak dobol lo theilo reng ani tin India in sum tam tak kan senang chi hiam Pakistan lampo in sum tam tak an seng ve ngei dona ala seng zel don ni po in na lang heti kopa a hau taka wang hian Kashmir hi chu sum thuni nu hi ani hrim mai ani Kashmir hi ne na entir na mun soito angin Kashmir hi an in do na mun ngai danin sual na hello bulpui le sum thuninu ani ti kan hriat to kha khang zong zinga poimo ber pakhat chu Kashmir hi India le Pakistan tan chuan chaklo en fiana mun poimo top kho kani Kashmir muna hian India le Pakistan hi voi thumlai anin buan to a tuna po hian Pakistan lam hian an ti dan thlakin helho mangin India mit timim turin Kashmir a hian anung chang suala chuangat ngat reng ani tun thleng hian India hian Kashmir in dowa hna achan hi Pakistan laka a in ti theina liamber ala ni fana Pakistan point Kashmir a hna achan tak lo hi India a erna chan pakhat atling ve ani Pakistan tampo Kashmir thluka India a chai boi theina a om lowa wang hian Pakistan point Kashmir hi a tha mai du lova tin China tampo aksai chin ram op hi India a tham lo ziale a hna lan tirna atana chin chiana poimo tak ani theiani Kashmir hi India le Pakistan in kar te na poimo berani India le Pakistan hian Kashmir hi anin kar in thian that lo te na tan an mangna sa le a Pakistan phei chuang Kashmir hi chin felani lo chuan India le Pakistan ram hi a in ngei tak thei an ring lova in rem na le in thian that na tura anin biak na po hian an rel tur poimo zinga hian Kashmir hi a ser zinga me yang ani vetlata Kashmir awang hian in biak na po a hlo chamin anin thathen do top changa om ve bokani in thian thana kong sial na atam po Kashmir bok hi man ani ya India ram Kashmir le Pakistan Kashmir bas tlan tir te chu ram pani in kara in thian thana poimo tak ani tareng maya chu wangin kong tam tak chuan dik vek lo ma se tundin munai chuan India le Pakistan in kar hi Kashmir mang hian na sa takin ate thei thin ani khovel boipui Kashmir chu Kashmir hi khovel hriata India le Pakistan mel hriat tir tu poimo takani kumsang kha zakwa somli pasari aram pani te an indana tangkhan anan boi phat reng ani kha UN a phechong Kashmir hian Pakistan le India hi a hruailut ma hle ani UN Security Council resolution masalam number somthum pakwa le likwa hi Kashmir awanga siama ningata aram tam tak hriat tur hian Kashmir mang hian India le Pakistan hian introduction am peda urenga an introduction pek dane ro adu om lem lo thin khop mai Kashmir hi khovel po hian a boipui ngang maya tun ma hun masalam khan General McNaughton Canada hovin rot na te an siama McNaughton plan antia anuwa Australian Mesar Owen Dixon hovin an beilea Dixon proposal antia a hlotling tak theilova Commonwealth Conference in achaile lai nu in Frank P Graham hovin Graham mission antilea chu po eng a ang tak theilova ol sam takin a chin fel mai thei big lo aram tam takin chin fel tumin tranpuina kut po an pharat tun thleng hian thilro pui tak chu alo thleng theilo chu ani hi Kashmir hi reingial lalin a opnu in kumsang hazakwa somli pasari khan lal na atopa ma se zalen na le thoven na ain har sat na hlirin alo muaka kumsang hazakwa somre pakwa rol rala che na aluar trana ama kuma an har sat na le boina to te chu ai te chin na anglek ani zok ma lal oplai ngai vong tur kopin kum som thum panga chuang chu boina
harsat na le hlauna in thla azara tun din hmuna tanga thlir hian harsat na le buaina hian kian lam apan mai mel lo le ngala tin heram in semtu tela hian mani ke a din tir tur hian antum mai mel box si lova an tan hian engtika tak khuwa var vele angmo